لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من الضلالة والنار. عباد الله، فالأمة الإسلامية الآن تستقبل ضيفا كريما وموسما عظيما جعله الله ميدانا يتنافس فيه المتنافسون ومضمارا يتسابق فيه الصالحون ومجالا لتهذيب النفوس وتزكية القلوب. ألا والضيف هو شهر رمضان المبارك المبروك فيه. فشهر رمضان شهر الصيام والقرآن، شهر القيام والإحسان، شهر الجود والغفران. فأين المتسابقون؟ أين الصالحون المتقون؟ بل أين المذنبون الطائبون؟ وأين المفرطون المقصرون؟ هذا زمان التوبة والاستغفار وأوان الرجعة والانكسار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين. وروى الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. جيابي الله تدبي يتي الله سبحانه وتعالى yettore nde fuu heeranike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Hiɗen yettamo yettore makko, jarnen mo jaarore makko nde o handi e nde o fuddi. Hiɗen wallinora mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow alhaaliji gurdam men. Hiɗen tuuba ruttoka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala fino lakara men moƴƴira. Hiɗen moloromo kanko Allah e bone pittali meɗen fino tuubuguyeji meɗen sellira. ɗum woni wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Hiɗen tuuba ruttoka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala insinano bakkatuji meɗen e junubaji meɗen e palji meɗen ko wonɗen wadde. Sabu eɗen andi ɓiɗɗo adama fuu ko faljay ɗum, ɓiɗɗo adama fuu ko wopay ɗum. Wa khairul khata'in ko attawwabun. ɓuri noon moƴƴude e wopoɓe ɓen ɓiɓɓe adama ɓen ko tuuboɓe ruttoɓen sanga ɓe bonni, ɓe arta e Allah tabaraka wa ta'ala, ɓe yaafino, ɓe ɗaɓɓiramo hafranede ko ɓe falji kon e muɗum. Eɗen andi ko ɓuri fewude kala mo Allah tabaraka wa ta'ala fewni, on ɗon o wonari majjowo. Kala mo Allah tabaraka wa ta'ala majjini
o jarribi o majjini on no ngo wonari kanko kadi ko feewowo kala mo Allah tabaraka wa taala fiwni o wonari majjowo. eɗen seedi to reweteɗo wo ala dewal ngal nafa rewɗo on tawde o rewi handuɗo e rewede on si wona Allah. eɗen seedi to wonde Muhammad ko nulaɗo Allah o yettini diina kan o laaɓani mofte ɗe reedu o acci en e hoore laawol jalbungol jemma maggol e ñalorma maggol no fota hentinade hay gooto accitatangol laawol ɗon ɗaɓɓa ko jokka ha majja sinamal kisaɗo. eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu jam e kisi e dow o annabajo e dow o nelaɗo o ɓeyda jam e kisi e dow yimɓe bele mo makko e sahabaɓe makko ɓen e kala julɗo taaɓiɗo taɓande maɓɓe ka islam no haniri noon ha ñande Allah roni ley ndin amin. Allah tabaraka wa taala wi en hey kono yo gomɗinɓe hule jooma moɗon haqiqa hulugol mo wotaw maayu sanne sanne sina hara kon julɓe. ɗum ɗo kaka sura al imran ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ko aya 100 surat al imran. Allah tabaraka wa taala wi en kadi hey kono yo yimɓe hule jooma moɗon taguɗon on tagi piiji ɗin fof on taguɗon immorde wonki wooti o tagi immorde ki wonki ɗon o tagani ki sonna makki o saakiti immorde ɗin pittali ɗon ɗiɗi ɗin wonkiji ɗon ɗiɗi ɓen yimɓe ɗon ɗiɗo worɓe heewɓe e suddiɓe ɗuuɗuɓe. o wi hule Allah o mo torondirton sabu muɗum hule Allah e ɗam en ɗam moɗon ay ittaqullaha fil arham hule Allah e fi en ɗammaji mon ɗin e fi musiɓɓe moɗon ɓen. o wi yo gandu Allah e dow moɗon ko tombiɗo inna allaha kana aleykum raqiba Allah laatike e dow moɗon ko tombiɗo ko ɗum woni ko aynituɗo ko wattanɗo no wirten nin ka pular ko wattanɗo fondo e moɗon himo ayniti fi moɗon himo andi fi moɗon himo huɓindi on. oɗo aya ko suratu nisa aya arano on. o wi kadi kanko Allah hey kono yo gomɗinɓe hule jawma moɗon hule Allah wowlon konngol feewugol nafaygol wowlon konngol moƴƴol ɓe mana ko konnguɗi tokkidirayɗi hakkundeji yimɓe ɓen konnguɗi moƴƴintinayɗi ko bonnuno kon konnguɗi hawtidirayɗi ɓerɗe ɗen konnguɗi jonniteyɗi jongonga gonga muɗum ko ɗum woni qawlan sadidan. qawlan sadidan no wi'e konngol feewugol no wi'e konngol moƴƴol no wi'e konngol tumbidirengol ɓerɗe hawtidira ɗe jogidira huwodire ɗen moƴƴina hakkundeji yimɓe ɓen ka wondigalji jonnita kumbe haqqe muɗum. eɗon andi oɗo sahabajo mawɗo Salman al Farisi radiyallahu anhu ñande goo arno o tawi sahaba en e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam eno mbati o fewti nelaɗo maki ya rasulallahi inna li nafsika alayka haqqun inna li rabbika alayka haqqun wa li nafsika alayka haqqun wa li ghayrika alayka haqqun fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. o wi nelaɗo jooma moɗon no mari haqqe e dande mon wonki monkin no mari haqqe e dande mon yimɓe ɓen kadi no mari haqqeji e dande moɗon jonnite kala jon haqqe makko. sahaba ɓe yawari famude ko Salmana faandi kon nelaɗo tampi walay juulude fanɗi ko ɗanoto ñallal ngal fof kadi yimɓe ɓen hara no mooɓi e hoore maɓɓe no janga no lando no landito ko ɗum woni gurnam maɓɓe ɗan ɗan ɓitti. Allah tabaraka wa taala tigi gongini ɗum taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazikratan liman yakhsha. Allah wi min jippinari alqur'anare nden e dow maɗa fi ko wartoroɗa min jippinari alqur'anare nden e dow maɗa fi ko tilfitoroɗa min waɗinde waaji wonande hulowo Allah. nene Aisha radiyallahu taala anha ɓe gongini Salmana e maku maɓɓe ɓe maki kana yaqumu layl hatta yatafattara qadamuahu wa qultu lahu sallallahu alayhi wa sallam. nene Aisha maki nelaɗo seeratano e ɓe naafa jemma han koyɗe maɓɓe ɗen hino ɓuuta
o wi mi wi ene yo nelaɗo ko ɗum naadi on e tampintinagol ko yafanaɓe ko yiɗaɓe ko suɓaɓe ko malaɓe o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki afalam akun abdan shakura enen fi Allah waɗanilan ɗi moƴƴereji ɗon ko ɗum mi feƴƴiranta mi ɗano mi ɗon ka jarnude Allah yani nelaɗo ko juulayno kon han koyɗen heewa ɓe hay ka ngorre fanɗi ko ɓe ɗanotono jemma ñalorma on kan haray ɓe occupé hajuji julɓe ɓen ɗum ɗo anini ene Aisha ɓe maki fowtine hoore mum ɓe maki mi yettiray Allah tinnare mi yettiray Allah tinnare shukrun bil jiddi yettirgol Allah tinnare ɗum no jeeya ko Allah tabaraka wa taala ɗaɓɓiri jeeyangel makko ko ɗum si o linti nemaji makko ɗin o landitoto en o wi'a afala tashkurun ene ɓay mi waɗani on mi waɗani on mi waɗani on ene on yettatalan e ayeje goo o fela en o wi'a qalilan ma tashkurun fanɗi ko jarnotollan si mi waɗani on ɗum le foyɗen andi ko ŋermeten Allah kon no ɓuri ko jarneten mo kon ko woywoytotoɗen kon no ɓuri ko weltotoɗen kon si Allah waɗani en si tawi mo be meɗen yettirino Allah no wullitorta noon e Allah faaliji mum ɗin en fof en wonayno jeeyaɓe Allah en wonayno shakirun en wonayno yettuɓe Allah heɗon andi noon fa shakiruna muflihuna yawmal qiyama yettoɓe Allah ɓen jarna nemaji Allah ɗin jarna moƴƴereji maɓɓe ɗin ɓen moƴƴereji Allah ɗin e dow mum ɓen ko yimɓe malaɓe yawmal qiyama yo Allah waɗu en ɓen neɗɗo mo yettata nema o maletake neɗɗo mo yettata nema o fanɗirte moƴƴere Allah tabaraka wa taala wi wa iz ta'azzana rabbuka la in shakartum la azidannakum jantotuma nde jomama ewnino wonde si mi waɗani on yettilan mi waɗani on jarnilan sanne sanne mi ɓeydanayi on la azidannakum laamu on ko harfere wondirande nunu on ko tentinirande la azidannakum Allah wondiri halfere laamu nden o tentiniri yewtere nden akkadal kalama bin nuni al mushaddada ko wiyete tawkid heɗon andi noon si Allah yewtiri noon haysi ko wondore tuyoni ko andiren ko soobe ka wona fi noon so addi kadi tawkid o hawtidiri hakkunde alqasam wa tawkid hada yadullu ala madha himmatil kalam ɗum ɗo ko tindini ko himmugol yewtere nden en toriki Allah yala waɗu e yettoɓe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray musidɓe julɓe tedduɓe eɗen haani fiɓude seede fuye on tabiten e dow seede fuye on nodden kadi faade e seede fuye on muññoɗen kadi lorraji e tampereji ko woni kon e dow noddugol e seede fuye on ko ɗum woni seede fuye on no testament ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗi konguɗi ɗi weli wowlude hiɗi weli nanude kono ɗi metti jogitade so ndaari ceerno meɗen Samba Mombeya ka ogirde malal maɓɓe ko oɗo shahadatani la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko o ɓe udditiri deftere maɓɓe nden ogirde malal ɓaawo daɗɗande nden ɓe maaki si a hoyɗi ardin andinagol konngol limanu adade lajal reweteɗo tana allaha ala ko e makko muhammadu nanginulal si a hoyɗi ko si a hellifama si a woni hellifaɗo ardin andinagol wakkilo taw anda konngol liman adade lajal konguɗi gomɗinal ngal ado lajal ngal ko hon woni konguɗi liman ko shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah ko ɗiɗo konguɗi woni miftahul islam ko ɗi natirte islam si la ilaha illallah muhammadun rasulullahi on bonirima hara yaala dina si la ilaha illallah muhammadun rasulullahi on sellirima an a woni julɗo on haray ko heddanima joni ko almukammilat timminirɗi ɗin nde daari nde ɗo juulirde mo daari ndi maadi ɗo e labede o daari ɗi fineterji ɗo e labede
o ndaari juulide nden e yooɗude o taway koye hoore goɗɗunde dari ka sébasman foundation on si fondation alano ɗe piliyeje ɗo heɓatano ka wona ka wona fi noon daalwal ngal wona fi noon kadi dowuri ndin aratano ñiwre nden heɓotano ko ka wona idan fa asasu din wa aslu din ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah saɗa landade fi sébasman dina kan ko wiyete ndelo ko dina kan maha kon e hoore muɗum ko konngol la ilaha illallah muhammadu rasulullah koye hoore ɗum ɗo dina kan maha kala mo ɗum ɗo sellirari haray dina makko sellari ko ɗum waɗi ceerno Samba mo mbiyamaki si a hoyɗi ardin andinagol konngol limanu adade ladial ko on woni konngol limanu adade ladial ko wonde reweteɗo ala si wona allah reweteɗo tana allah ala ko hikki ɗon ko e makko muhammadu nangi nulal ayi muhammadun rasulullah ko nelaɗo allah ɓe maki sengo ley ɗon seeɗa kamɓe ceerno Samba mo mbeya ɓe maki mo wuulingol konngol ɗo o anda konngol firi ko honno wayi himo waywamo ɗon kasi wiiɓi haɗe yarugol wiwɗo la ilaha illallahu gomɗini la ilaha illallah muhammadu rasulullah anda ko ɗum firi anda chartiji konngol ngol anda bonnitayɗi konngol ngol on no waywa neɗɗoɗoara o kole gobuleru tewndiyam o koko ardinɗen ɗo en gandi mawɓe ɓen ceerno Samba mo mbeyaɓe makani en si neɗɗo wi'i la ilaha illallahu o anda ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah on firi o anda chartiji konngol ngol o anda bonniteyɗi konngol ngol imo waywa neɗɗo toriɗo ndiyan ko yara o okkora o wuyɓi ha gasi o jonniti goble o ngo wiya o addanela noon mi yara ɓe yeetomo ndiyan ala ko yare lanni ko ɗan ɗo tu wonno ɗo yo Allah dando en heɓude ɗum haray khutba meɗen on inchallahu ko fi jaɓɓagol o koɗo men tedduɗo wonɗo harde ala inna rahmatullahi qaribun min almuhsinin yurmede allah nde no ɓatto tun woni lewru suumaye ndun eɗen andi nduɗo ko sabbordu suumaye ko honɗum wi nduɗo lewru sabbordu suumaye ko pular laaɓungal komi jiɓi wo ko honɗum faanda ko honɗum wiya ko sabbordu ka ko sappordu fulɓe fuuta funnange no wiyandu sabbordu fulɓe fuuta hirnange fuuta no wiyandu sappordu si a wi sabbordu ko ɓimana sabborandu hindu habbora suumaye si a wi sappordu ko kayru wona sapporede suumaye ɓe wi wo ko sappora kon hino ɓatti ko sappa kon ɓuri sappiɗon ka ko sapporɗa kon no ɓuri ɓattade ko sappiɗa kon dini an wonɗo sappade on hakaza qala al imamu shafii ko nimmakiri imo yewta fi ishara sapporɗum ɗo gandi mawɗo on imamu shafii fi makko no hawni non seulement ko karamokojo fiqhu ko karamokojo lugha ko karamokojo kadi usul ko karamokojo hadis cenɗe ɗen fof kana mufassiran kadi o wonno kadi neɗɗo firowo alqur'ana ko hawni kanko imamu shafii en gandi nduɗo lewru suumaye hindu arde suumayeru ndun hino arde mofte islamu ɗen no jaɓɓade oɗo koɗo tedduɗo heɗen e lewru sabborandu suumaye wiyetendu sabbordu ndun ka pular ma wiye sappordu ndun sabbordu ko habborandu sappordu ko sapporandu koye nduɗo lewru annabi sa sallam maki si woni ñande 29 mayru ɗaɓɓite suumaye si tawi niɓɓitani o nden ñande haray waɗe on ɗum timmine 30 fa in umma alaykum fa kammilu 30 idan nduɗo ko sapporandu suumaye ni koye mari julɓe ɓeynata woyyo e hino suumaye yo Allah waɗan en barke e suumaye yo Allah arsike en horugol yo Allah tawno en juldandu ɓayɗe yiɗi wurugol ɓuri ko woni o no hebbol hayat kon woni o yiɗugol gurdam pandi sa yiɗi gurdam a yejjitari lakara on ellala kono sa yiɗi gurdam aduna wurugol a ñi mayde a yejjiti lakara
ɗum ko maade bonde nelaɗo sallam no maaki fi ɗum wonde no jeeya e battaneji bonɗi ko wiyete kon hubbul hayat aw hubbu dunia wa karahiyatul maut tawa neɗɗo no yiɗi wurugol tun no añi mayde sabu no woodi piiji yanayɗi waɗɗinayɗi e julɓe ɓen yiɗugol mayde nden masalan jihad si jihad yani kon ɗum waɗɗi julɗo on ko yo yiɗu yo islam o foolu o yiɗa kadi heɓugol shahada yanugol shahid o gandi ɗum noon e yiɗugol aduna ɗum yadata si darnugol nde ɗo juulide no yaniri ɗo nin tawi on tigi no yiɗi jawdi mum ɗin no yejjiti laakara o ittay ɗo 50 million 100 million o waɗa fi ɗum o waɗata ko ɗum waɗi si on tigi weelama aduna pandi o yiɗi aduna pandi o yejjitay laakara mo yejjiti laakara haray o perdi la takunu kalladina nasu llaha fa ansahum anfusahum woto wowwa ɓe yejjituɓe allah allah yejjintini ɓe hoore maɓɓe allah yejjintini ɓe ko nafoyta ɓe ko ɗum waɗi yimowo on o maaki inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لهي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا وي إن لله عبادا فتنا enen ko wiyeten kala bante ko wiyeten joƴuɗo ko politicien ɓe ɓen e démarcheur ɓe ɓen ka mbuuɗu mari woyɓe wawi ɗi sokkitoyde oɗo na ɗum maaki o maaki allah no mari jiyaɓe kala banteɓe jiyaɓe kalɗuɓe ƴoƴuɓe tallaqu duniya ɓe seeri aduna on wa khaful fitana ɓe huuli boneji aduna on aduna ko diidere o wi ɓe ndaari aduna ɓe tawi aduna na galle ka goɗɗo heddo ɓe ƴetti aduna on ɓe eɓɓiri diidere ɓe waɗi diidere molanande ɓe estimi aduna on ɓe préméditi aduna on ɓe waɗi mo diidere molanande ɓe jogiti golle moƴƴe ko ɓe lumbira nden diidere ɗon ikhwatal iman nastaqbilu dayfan kariman eɗen jaɓɓade ɗo koɗo tedduɗo eɗen gandi enen ɗo fuu siko lagine woni heɓude koɗo wano président jo si wiyama Macky Sall no arde lagine hande ma wiyama Denis Sassou Nguesso no arde lagine hande ma wiyama Mouhammad Buhari no arde hande sera lagine ma Julius Mada Bio Sierra Leone no arde lagine hiɗen gandi hay si enen fof en heɓilaki jaɓɓoyagol kono laamu ngun kam préparato ka ɓe prépara e otoje ɓe prépara gardi ko ayno e aéroport on ɓe prépara fanfare ko jaɓɓo lanɗo arɗon ka li annahu maga dayfun karimun ɓay ko koɗo tedduɗo si tawi ko enen personnellement woni heɓude hoɓɓe ka mum wiyama an ko a julajo yahowo Dubai e on kon sooda makiti on wonɗoma fournisude makiti to jong usine on no arde visité lagine wallahi a préparanaymo suudu yeɗɗudu kawwera ka ma daranamo hôtel ji lagine ɗin hôtel mo ɓurɗa hoolade wonde luxe et sécurité kon ko ɗon yahata ƴettanamo chambre ma appartement fiyen ɗum ko tedduɗo e ma wonma arde esiraɓe ma e karama ko ma si walay ka ma a heɓinay suudu yeɗɗudu si tawi ɗum alaka galle ma a luɓoyto ka kawtal ka koɗo ma o weera ka minen meɗen gandi meɗen jindude aduna on yaha e leyɗe ɗen fi o dawa no woodi nokkeli ko kamen hewtata jaɓɓo ngon wawi wasi ko lanɗo ley ndingari ma faalaɓe laamu ngun werde nden hara no tekki si karama koyen fokkiti kadi fanda molnaɗo waɗe fiyen ɗum sabu arɗo on ko tedduɗo e maɓɓe si arnoɗo on ka maɓɓe wonno jaasuɗo la'inan indahum lama akramuhu ɓe teddintano mo ka imam maliki no maki ɗum in anta akramta alkarima malaktahu wa in anta akramta alla'ina tamarrada sa teddini tedduɗo a hettaymo sa teddini la'ifu tafen o révolta o sikka o ɓure o dartoma o ronka yi'ude ko ɓay ko a tedduɗo ko ɗum si teddinɗamo sabu kala teddinowo tedduɗo ma teddinowo bani adama andu ko tedduɗo ka Allah sabu ko hunde nde Allah teddini walaqad karramna bani adam Allah wi men teddini bani adama ndare piiji ɗi Allah waɗani en hayɗe ñiiƴe sa yi ka Allah mari ñiiƴe ɗon
portaje ɗiɗi wiyeteɗe toni wa shafatayni wa hadaynahu najidayni alam naj'al lahu aynayni wa lisanan wa shafatayni kon woni hikmatu zicri hadha lisan e nder o aya ɗo ko Allah jantori ngal ɗengal ko ya renungal Allah wi ndaari kamen waɗanma ɗengal ɗon o naɓi ngal ɓaawo ñiiƴe ɗen o maroy ngal ton o ƴetti kadi portaje ɗiɗi o fawi hoore ñiiƴe ɗen toni ɗin ɗiɗi wota ngal ɗengal fuutomade yawta ngal gimbal wiyetengal ñiiƴe yawta ɗe portaje wiyeteɗe toni ara woola haala bonka ko ɗum woni hikma on e ko Allah jantorani en kon ko ya anndu Allah maroyingal ka muuti a wawta ngal yaltuɗon nde sinara ko nafa ngal yaltiri mafhum wota ngal yaltuɗon ngal yenna goɗɗo wota ngal yaltuɗon ngal ño'a goɗɗo wota ngal yaltungal bonna haaju goɗɗo wota ngal yaltungal aybina goɗɗo Allah maroyingal ka muuti wa lisanan wa shafatayni lisanuka alayka dhi'bun in atlaqtahu ya'kuluk ɗengal mangal ko safandu ko bonoru maɗa sa accitingal tun a renaringal ngal ñamete ko kullil burure wonɗe newde ɗo ko ko yite ɗengal jungo ngon no naade ɗengal ngal ƴawne koyngal ngal naade ɗengal ngal ƴawne ndarɗo joni wano woɓɓe si falama e wujjude goɓɓe nder suudu goɗɗo ɓe naati ɓe weñi portangal ɓe naati si goɗɗo wi ko amon bono yaafe miɗo sikkude ko ɓawa ɗo mi falano yaade juuɗe ɗen e koyngal ngal naadimo ɗengal ngal ƴawnimo o yaynawa bon ko ɓawo to rewoy ton nani joni noon si ɗengal ngal naadima ko teral hongal wawma ƴawnude la ahad hay gotal ko ɗum waɗi Allah wi wa lisanan wa shafatayni min ƴettingal ɗengal min maroyingal ka suuɗi min ombiringal kadi toni ɗin wotangal wowlu sina ko Allah yiɗi yarli la taqul illa ma yurdi rabbaka subhanahu wa ta'ala wota wowlu sina ko weltinta jawma maɗa immorde jantagol inde Allah immorde juulugol e nelaɗo immorde waajagol immorde tokkidirgol enɗam immorde moƴƴintingol hakkude haɓuɓe immorde yaltugol ɗaɓɓa guure mum laaɓuɗo daggiɗo wota ɗengal ma ngal wopuɗon nde sina ndugal laɓete erreur kono hande ndaare o réseau sociaux Facebook shababuna maza sana'u bi hadhihi alwasail sukaɓe meɗen worɓe e rewɓe hande ko honto waɗi ɗi alaji ko wowlata kon fof ka vidéo ji maɗa immorde blog ji ko watta injure ji ko watta penale ko wowlata kon yawmal qiyama a darnoyte landireɗa ɗum mot par mot joni noon ko combien de vidéo marɗa Facebook combien de vidéo hoyreji huɗugol yimɓe yenna mawɓe yimɓe aybina yimɓe wowla haalaji awa saku an tigi musidɗo julɗo si duuɓi ma ɗin towi ɗin vidéo ji ma ɗon a yiɗata tanirawo ma inna pati ndaare ko wowlayno ɗon soro ndaare ko wowlayno ɗon ka joni noon a yiɗata tanirawo ma yiyane awa saku ma Allah noon e malaikaɓe mumɓe no enregistrede inna alaykum la hafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun inna alaykum Allah no accite dow moɗon katibina windoɓe kiraman tedduɓe malaikaɓe katibina eɓe enregistrede si Facebook wawi marde vidéo ma on duuɓi 50 Allah ronka e marde ɗum duuɓi 100 ɗum yaltino e yawmal qiyama jonneɗa an tigi Allah wi'e iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba e hino ɗo deftere ma nden e hino ɗo ko Facebook ma on enregistruno kon e hino ko marnoɗa kon ka Facebook ko ɗum ɗo maranoɗa hoore ma janganide e deftere maɗa ɗo hoore ma ñaawa hoore maɗa puyɓe aduna yimoɓe ɓe wiya check yourself before you gonna rack down yourself ndaaru hoore ma ado a falloyde hoore ma ko ɗuni hasib nafsaka qabla an to hasab seydna oumar no ma kayno ɗum hasibu anfusakum ñaawe hoore moɗon qabla an to hasabu ado on hasboyeede idan musidɓe julɓe tedduɓe koɗo men tedduɗo no arde woni suumaye ɗen hani heɓilanademo habbore mo no islamu wiiri noon yo habbore ko ɗum si ɓe andintinen ka khutba ɗo wonde nduɗo lewru suumaye ko shahru siyami wal qur'an ko lewru korkaye al qur'ana Allah humpiti en e sabbordu suumaye ka fuɗɗode lewru
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون o wi hey kono yo gomɗinɓe windama e dow moɗon ay farlama abdullah ibn abbas maki kullu kutiba zukira fil qur'ani fashirhu bi furida kala kutiba jantaɗo e qur'ana firumo furida kon woni kutiba ko windama kon woni furida ko farlama windama ko bimana farlama kutiba alaykum siyam kutiba alaykum al-qisas kutiba alaykum al-qital kutiba alaykum idha hadara on faami ɗi fof ko filete ko farlama no wodi noon farlaɗi e qur'ana allah firtiɗi allah waɗi ɗi mansukha awamir mansukha mawjudatun fil qur'ani yamiroje bortaɗe no ka nder al qur'ana masalan ko allah adino wiwde si goɗɗo walike maayi ko homboronata mo ko nene makko e ben makko pet allah firtiroy ɗum honɗum yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi l unsayni allah wi mi firtiri ɗum ɗa honɗum joni on farlama on wasiyama e ɓiɓɓe mon ɓen yo gorko goto ƴettu geɓal rewɓe ɗiɗo allah noon sendi lirrijali nasibum hanka ha ɗoy ɗon on aya ɗon ko nasiha mansuha makko on ko arano ka allah tabaraka taala wino ka maida ɗon si goɗɗo e moɗo walike maayi yo nene makko e ben makko runu ɗum no e nder alqur'ana se jangi ulumul qur'an e usulu tafsir e jangay ɗum ka alqur'an e juuɗe karamakoɓe mum ɓen ɗum na ko timetede teddungal sukaɓe ɓen a wawari timude tajwid wawa jangirde tajwid a wawa timude tafsir ulumul qur'an e usulu tafsir fama wakkilo ɗen ƴetten defte ɗen yahen ka karamakoɓe ɓen jangin gandal heɓorta ko hottagol gandal heɓorta ko hoccugol gandal la budda min al jiddi wal ikhlas wal hirs gandal ngal a heɓa e faalegol gandal ngal heɓa laɓɓinalngol allah ko wonɗa jangude kon heɓa noon kadi ko wiyete tinnare watta ɗon suɓagol jon diina selluka ko hino janne jon diina selluka ko hino jange a welete gandal ngal yiɗangal watta ɗon honɗum watta ɗon laɓɓinalngol allah ko wonɗa jangude kon ko ɓeya wiyayno kon talabna al ilma li gayri llahi fa aba al ilmu an yakuna illa lillahi ɗum wona qayida men enen ko yimɓe imminoɓe jangiri gandal tawi na fi allah ɓe jangiri kono gandal ngal sali wonande tana allah ngal wonani allah amma enen koye ɗaɓɓir gandal ngal lillahi wa fillah ko ɗo annela salam maki kala ɗaɓɓirɗo gandal ngal fi ko wenjira janguɓɓen o yira ellaji janguɓɓen o wirtira janguɓɓen o darto karamakoɓe diina kan attiɓe ɓen ma ko o jasinira yimɓe majjuɓɓen allah ƴette ngal gandal makko ɗon waɗa ngal koyeran makko man talaba al ilma liyujadila bihi l ulama wa liyumariya bihi sufaha kala ɗaɓɓirɗo gandal ko wenjira karamakoɓɓen ko heɗoro bayanaji karamakoɓe o yiya ellaji o critica ɓe o yiya point faible ji karamakoɓɓen ma ɗum o ɗaɓɓiri gandal ngal fi ko jasinira majjuɓɓen allah tabaraka wa taala itta e barke gandal ngal o wona neɗɗo huɗaɗo saabu si gandal ngal o teddirayno ngal woni huɗangal kanko on o wawata teddude fi duna wal ukhra wona aduna wona lakara haray siɓɓe julɓe tedduɓe ka suɓagol jannowo on imamu meɗen fudaylu bun ayyad o makani en o maki inna min saadati lhadath wal ajam an yuwaffiqahu llahu li alimin min ulamai sunna no jeeya e malal maɗa an oɗo neɗɗo mo wona arabejo ajamiyankojo ma suka kecco faalaɗo jangude no jeeya e malal maɗa ka diina ma si allah hawrindinima ka fuɗɗagol jangude e juuɗe karamakojo sunna hara ko karamakojo diina selluka jannuma si mbile jannima o jannatama fi bone shirku ka so hewti ayeje ɗen wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaymana wiya ɗe na enen fewti so hewti inna shirka la zulmun azim o wiya an tigi mo kafidima e ɓengu ma si kafidima e gorko hara yo toñima ka
ko firata shirku on kafidugol Allah e goddum e dewal ko firata shirku on ko kafidede ma an donc ayata Allah e nder aya on ko dum wadi la budda janga e juude karama kojo tawhid janga e juude karama kojo sunna karama kojo go no firana suka mudum alqur'ana ayaje den ka Allah tabaaraka ta'ala wi don washtaru wala tashtaru bi ayati llahi samanan qalilan karama kojo yetti jallojo wi wo wala tashtaru bi ayati llahi samanan qalilan ko on fanda si ayeye qur'ana ko ya yeyu cioguli jani ko ta yeyu ciogulu mere hu o wi Allah wi wala tashtaru wata on sottir bi ayati llahi ayaji Allah den samanan qalilan ciogulu fandu koy so yeeyay ko satti yeeyoto o wi amin si mi jonnay goddo haati mere ko million ji o yitata na seeda sabu Allah wi wota yeeyitire seeda ko dum Allah fandi aya on wona dum yiwden kafiroji ka tafsiruji si tawi hadama yeeyirgol nyaawoji Allah den e ayaje makko den cioggulo e fandu koy hare cioggulo jani non itte sikke sa wi biddo ma do si mi yima ka terrace do na ko sikkuda ko dum no tindini are mo newnana ka salon ko yetagol mo afalaka mo kande suudu izan wiyede o tan sottir a coggulo e fandu koy ko tindingol wonde Allah jabaye yeeyu qur'anare nden ye sottir nyaawoji Allah den deedi men din nyaamen fanken suuden gonga hare sibbe teddube en yetama wonde ndudo lewru sumaye ko lewru korka e qur'ana ko buri mojjude ko wadete lewru sumaye ndu ko horugol ko hikki don ko jangugol qur'an ko e ndu lewru sumaye do alqur'ana jippi jippande wiyetene nden an-nuzul al-mujmal amma an-nuzul at-tanzil al-mufassal qur'ana ko echelon ji didi jippi étape ji didi de jippi global de jippi kadi en détail ko on woni jippagol qur'ana global qur'anare nden bay Allah yamiri karamol yo windu ko faala kon fu ayaje qur'ana den ko guluje jeego e temedde jeego e capande jeego e jeego ayawal fi addi ghayril kufiyin e limore tana kufa yankobbe simoje mayre on ko temdere sappo e nay hizbaji din ko capande jeego dum woni juz'aji capantati woni qur'ana hay mase den e tobbe den e qur'ana no linta ko woni dum do mi yejjiti on faami ayaje den ko guluje jeego e temedde jeego e capande jeego e jeego ayawal woni tana limore tana kufa yankobbe imam amru koye mabbe jeya imam qatada koye ley kongol makko ndel limore ari ayaje qur'ana den de fo e majje ko de lekki peewal ko de lekki gere ko de lekki nyanne ko de lekki jinna bandi amma jinna juldi din wona e dabbandi lekki din don en wuride e majji joni non de alqur'anare do yettoyede qur'ana on ka lawhil mahfuz kade walino don adde ka asama adna do ka wiyete baitul izza wobbe no wiya don baitul ma'muri baitul izza wobbe no wiya don baitul ma'mur ko dum woni inna anzalnahu fi laylatin mubarakah Allah tabaaraka ta'ala wi inna anzalnahu fi laylatil qadr min jippini alqur'anare nden e jemma banganduye la nuit de destin the night of destiny ko don qur'ana woni ko jippi dum ko jippande moftande ko de fo ƴetta Allah yamiri jibril yo ƴettoyde fo wadda do ma malaika ben be rondo e qur'anare nden be addi ka asama adna yankojo do ko dum woni inna anzalnahu fi laylatin mubarakah min jippini qur'ana e jemma barkinado dum ko jemma laylatul qadri Allah tawno en dewal mangal gollal gotal ngal golluda e jemma laylatul qadri baraji fiya hebu sifa din baraji don a gollay duubi capande jeetati e lebbi nay ma tati si heba baraji gollal gotal ngal golluda e jemma laylatul qadri ko doni alfu shahr lebbi wulure ko Allah wi ko khairun wona wi obbe ndeno fota ko khairun hino buri laylatul qadri khairun min alfi shahrin ko bi mana dewal gollangal e jemma laylatul qadri hino buri dewe gollanode e jemmaji di laylatul qadri ala e mudum tawa ko duubi capande jeetati e lebbi wulure 84 ans 3 ou 4 mois ko dum woni 1000 mois 1000 months qur'anare nden bawde jippinama ka asama adna do ko don non Allah yamiri jibril yo jippinde janna nelado fuddori iqra awwalu ma nazala min alqur'ani
ko iqra bismi rabbika alladi halak ɗen ayeji joyi ka suratu alaqi hanka allah wi ɗon allama al insana ma lam yalam ko ɗe ɗo jowi adi jippade qur'ana ko sakkiti jippade qur'ana ko wattaqu yawman turja'una fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ka suratul baqara ko adi jippade qur'ana simore yelen ko suratul fatiha ko sakkiti jippade simore yelen ko suratul nasri idha jaa nasrullahi wal fathu ko nden sakkiti jippade so ko wiyete kon verset global sura ɗum ɗo koye nder suumaye waɗi ko ɗum waɗi jibrilu arayno ka suumayeru o rewtano nelaɗo qur'ana ɓe wi lewru ndun kadi kono shahrul qiyam wal ihsan ko lewru daragol juula jemma e moƴƴagol e tagu allah mum juulugol jemma ka suumaye naafe maɗen ka suumaye ko windanteɗa ko yeru golluɗo baraji e ɗiya lebbi yani farilla e ɗiya lebbi ɗi yona suumaye bimana naafe maɗen ka suumaye baraji mum ɗin no mawniri wa baraji farilla ko wona e suumaye ndaari moƴƴere musidɗo julɗo ɗon kadi en andi ko yen tinno wakkiloɗen fi naafugol ngol ka no jeeyay ko jaɓɓorte suumaye préparagol si suumaye ari en naafay do ha ñande juldandu yiya annabi sa sallam o maaki hadis mo boukhari e muslim filli man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi kala naafuɗo suumaye ha ndumayi o yafante bakkatuji makko ɗin ko teddunga sukaɓe naafoɓen haale 15 accita naafugol e naafoɓen haale 20 accita naafugol man qama man on e qama on si a hawtidiri ɗi ko firata ko tiila shahar ko lewru ndum fop hakaza qala al imamu nawawi ko nin imamu nawawi makiri ko fuɗɗiɗo gila ñande suumaye yi'a o naafi ha ñande juldandu yiya o taƴiɗirari tawi ko gomɗinɗo ko habbitiɗo joddi ka allah allah yafantomo bakkatuji makko ɗin sina de ñamuɓe terenji yimɓe e jattuɓe rewɓe yimɓe e bonnuɗo inde goɗɗo ɓeɗo si allah jaɓanayɓe yafanoɓe ɓe ruttotoyɓe ɓe waɗi ɓen ɓe jonnita haqqiji ɗin raddul masalim no jeeyay ko wiyete ihsan on ko minen meɗen ɓanti nden toɓɓere fewno ɗo no gasara e woɓɓe moɗon yi ɗum ka réseau sociaux ji manani ka yewteriji men ka radio ji fi en organise iftarat as-saimin ko en organise ko lagine wowa anda yaltugol ka lié public ji lamɓe goo no waɗa ɗum patron ɓe goo no waɗa ɗum kono ta leydi ndin fof no jogodiri wano sénégal warrata noon e wano nigéria warrata noon e wano mali warrata noon wano soudan warrata noon tawa en aray ka carrefour ji ka embouteillage ji habbo ɗen julɓe horuɓe wonɓen ka nder embouteillage carrefour cimenterie lansanaya barrage anta en eko wayo muɗum symphonia en ka embouteillage ɗin tekkata ɗon habbo ɗon julɓe horuɓen okkoraɓe koɓe taƴira okkoraɓe tamaro e café en okkoraɓe tamaro e jus okkoraɓe tamaro e bisap eko waywa muɗum ɗum leyɗe goo no wowi ɗum enen lagine en anda ɗum lagine anda dokkal janal enen koye yimɓe wudduɓe guddanɗan noon no jeeya e ko hatta yimɓe itta iwa e ande kala okkorowo kala ñamanteɗo tampere duumotako e hoore makko kala ñamanteɗo kala okkorowo o accata ɓiɓɓe wasuɓe haysi kanko heɓari jawdi o accata wasuɓe ndaaru kala musidɗo ma mo anduɗa okkorowo ndaaru ka makko heege watta ka makko ndaaru tariha mawɓe men okkaynoɓe ɓen ñamminaynoɓe ɓen a tawa e galleji maɓɓe ɗin hande no alɗi haysi ko ɓaawa maɓɓe walaw badahum guddam moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe a fontay go tun okkora goɗɗo wiya albarka ɗulle ndaare duwaji arɗi ɗin ka sunna si goɗɗo huntoringel ma ko honɗum o duwa wiwde ko aftara indakum saimun wa akala ta'amakum al abrar wa sallat alaykum al malaika allah yo horuɓe duumo huntagol ka mon allah yo huloɓe allah ɗiggamɓe mo ñaamu ñaamete mon allah yo malaika ɓe duwano on ko ɗum ɗo woni duwa sunna on sa huntike ka goɗɗo joni ndaren toɓɓere ara nder nden aftara indakum saimun allah yo horuɓe duumo huntorgol ngel ma ko honɗum woni baraji huntingol horuɗo baraji huntinɗo horuɗo hadis on ko selluɗo annabi sallah sallam ɓe maaki mi ala addude ƴiyal ngal mi ara ka pular direct ɓe maaki kala huntinɗo horuɗo baraji ko kanko horuɗo mo huntinɗa on ko heɓayno kon ka nder korka makko baraji korka
ko fuɗɗi ko gila 17 ha 70 ha e 100 ittidi no hanni on laaɓiri noon ɗin baraji ɗo heɓayno ɗon o huntori ngel ma o ñaami ko ma kon ko ɗum o taƴiri korka kan a heɓa yeru ɗin baraji makko ɗon mislu ajrihi gayru annahu la yunqasu min ajrihi shay'un e hoore noon o ɗuytantake baraji makko ɗin hay hunde hay poye mum gotum ko ɗum woni sa huntini horuɗo baraji korka makko kan a heɓay wa kam ɓeyditora ko ma kon e hoore noon kanko kadi Allah toñatamo o ɗuytantake ko ɗum woni hon ɗum wiye 50 moins 50 est égal à 50 50 minus 50 wiyen equals to 50 hombo wawi ittude 50 heddo jula jombo économiste jombo financière jombo bancaire jombo hombo wawi wadde 50 moins 50 o jonna e résultat est égal à 50 hombo si woni 50 moins 50 ko jelu heddoto 0 kono Allah o itte 50 e 50 50 heddo ko ɗum waɗi hara men lanci oɗo programme e ngal ɗo meɗen faala jama on noon fayida ko ɗum woni notaki taw min kam on ɗum ɗo jogui télé 3 millions fi ɗum ka orange money an ɗo feƴƴaari ɗon taw $200 ji ɗiɗi e 50 euro goto e waɗɗo franji bimen woli ɗum ni no yaade nin jonte ɗiɗi eɗen faala se moɓidiri ɗum en noddita e sukaɓe ɓen hiɗen andi talibaɓe on ɓe jannguɓe ɓen ka duuɗe ka juulidaje ɓe wulna kafe ɓe moƴƴina huntareji ɓe sakko julɓe ɓen ka carrefour ji ɓe huntina ɓe si tawi ɗum ɗon no teddani en ndaare cible juuliddaje siko nde ɗo siko nde ka anto siko nde ka docteur wuri siko nde ka cheikh hafiz sow waɗen juulidde wotere arestren winden wano yimɓe 50 toroɗen ɓe ha suuma e maaya ɓe hewtu ɗon ɓe hunto si en wawari ɗum ndaaren duɗal gotal ceernojo ka hoɗi kawtal ngal ɗon recensé wano yimɓe 50 huntinen ɓe ha suuma e maaya wowten ɗum si yaari nin e nder duuɓi 5 duuɓi 10 ara lagine fof nangi FNDC ko duuɓi jelu waɗi yo taw ɓe mari représentant lola combien de temps une année RPG ko duuɓi jelu waɗi laamu mum ko duuɓi jelu waɗi Conakry yo tawi ɓe heɓi gendarmerie ka ɓuuri woɗɗitade e leydi ndin isan c'est l'effort est d'être intéressé ko si haqqil mano e mum hino wele a daranike wonayi bani adama ko teddina ɗum ko immani wo Allah tabaraka taala yettinaymo e fannude donc haray meɗen tori sukaɓe yoɓe nooto fi o programme iftar 2021 Conakry ɗo no gasa ko noon yaadeten hanka intérieur aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfirul ghafur rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وروى الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم تفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة مسيبة جلبة تدبة caggal yettugol Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo en julɓe o waɗi en ko yiɗi waɗde en ɗo hemo waɗi woɓɓe go ko wona ɗum ɗo ɓen kadi no woni ka o waɗi ɓe ɗon Allah no mari heferɓe Allah no mari shirkoɓe Allah no mari hande jogiiɓe diina ko wiyete kon free thinking ɓen ɗon koɓe libre koɓe miiƴi wo ko haqqil maɓɓe nangi wo yo wonu Allah ko ɗum woni Allah maɓɓe on na ɗum fof Allah waɗi en enen ko honɗum o waɗi en ko julɓe ko honɗum woni ko weli kon wonugol julɗo ko tawde kala wonɗo julɗo haray ko militanjo ka parti Allah tabaraka wa ta'ala wonɗo RPG on RPG laami o weltori o heɓa joni poste wonɗo UFDG on yeli ñande UFDG laami o heɓa poste
fi hen ɗum ko membre nder ton ka joni noon wonɗo membre ka parti Allah tabaraka wa taala himo militande dina Allah kan si Allah sendi moƴƴere nden o faɗay o faɗoyi wo gotere piiji ɗiɗi fannatamo tawa na fi Allah o warruno ma o waɗi dina kan kono na ɓawo nelaɗo iwtirno li anna hadaini l amrayni min shuruti qubuli l ibadat ɗiɗo fiyakuji ɗiɗi no jeeya e chartiji mawɗi ɗin ko dewal jaɓirte ko ara num ɗum laɓɓinalngol Allah warra fi makko ɗiɗaɓum ɗum iwtirgol ɓawo nelaɗo e nder ko gollata kon sallllahu alayhi wa sallam sa waɗi ɗiɗo dewal ma ngal jaɓama haray nduɗo lewru suumayi ko ɗeɗo hadiseji ɗiɗi wonɗe darnorde hindu arde Allah yendu taw en e jaam mawɓe men no duwotono ka pular Allah tawni Allah holli men sabbudu suumayi tawnu men suumayi ko du'ani ka o du'a ko honto ƴetta koye sahabaɓe nelaɗo ɓen direct as-salaf as-salih moƴƴuɓe aranɓe ɓen si sabbudu suumayi dari no keɓe mari du'a mo windi ka defte ɓe wiyayno allahumma barik lana fi sha'bana wa ballighna ramadana Allah waɗan men barki sabburdu suumaye ndu Allah tawnu men suumaye heɗe gandi ko honɗum o duwa fanda e makko mi yejjitinde karamkojo on hanki miɗo ndara vidéo on ka YouTube ceerno no waɗi oɗo duwa ɗo yewtere mo hadara leerji ɗiɗi timmuɗi allahumma barik lana fi sha'bana wa ballighna ramadana Allah waɗan men barki sabbordu suumaye Allah tawnu men suumaye no jeeya ko karamakoɓe mawɓe ɓen holli sahaba ɓen no wiyayno e oɗo du'a ɗo ko balɗe maɓɓe ɗe raɓɓiɗi wo ko ɗe raɓɓiɗi Allah ta waru men ha men hoora suumaye Allah ko gurdal raɓɓiɗi wo Allah min torike ma firtu hara min mayade ha min hora sumayi no wodi noon woɓɓe lantotoɓe ɓe ene Allah no firta ko muuyi kodduroye ko ɗiɗi cheikhul islam ibnu qayyim il jawziya no holli ɗum ka deftere wiyetede alqada'u wal qadar kodduroye ko ɗiɗi no ton kodduroyeji ɗi Allah firtota alqudratul uzma lillahi la yubaddal wala tughayyar la tubaddal wala tughayyar kodduroye Allah jano on ka mangural makko ñande dargal daroto a maayay a iwa yaduna ɗo a heɓay jawdi ma mo wuuray ha maya heɓari ɗum sansotako kono kodduroyeji Allah no toon o changeay ɗi o firta net o firtira ɗi hon ɗum saabu konkugol dambugal sababuji ɗin no woodi kodduroyeji Allah windey ɗi o muuya ɗi o wallina o waɗana ɗi ɗon sababu si a memi on sababu ɗon o firta sa memari on sababu ɗon o acca ɗo eɗon andi bombre nden wano wiyen ɗo joni minre ko neɓa minede ɗo fanni déclencheur um kum accitade de fettata ka ayay sorijo no fijira grenadere goɗɗum no ɗon e yetama si kun ɗon ittama sinde memi leydi ko nambara ka moteron ko neɓi joɗaɗo ɗo si démari e ɗon saabinadaka huɓɓata awa piiji ɗin no mari sababuji fi sansagol kodduroye Allah tabaraka wa taala wi yamhu llahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ɗum ko fi kodduroye noon ɗen ayeje Allah no tabintina ko o muuyi ko yo luttuɗon hara sansotako himo monta kadi goɗɗi goɗo yiɗi montude ko kanko jeyi nenere nden jande nden ka koddureji ɗi won ɗon sijlul makdurat on ko Allah jeyi ko ɗum waɗi se o sansi ala landitotoɗo seede noon Allah no muuyana goɗɗo hunde o yilto o sansande o waɗanamo ko ɓuri nden ɗo moƴƴude sabu waɗugol makko ko Allah wela ko moƴƴi ndaare ko filla ga e annabi Dawud alayhi salam ko ɗo wonɗen darade khutba on juuti annabi Dawud alayhi salatu wassalam himo marno suka jatiguijo on suka ɗon arayno ko annabi Dawuda chaque fois ɓe jooɗoɓe yewta ñande goo suka on tawtidiri ɗon e Ajara'ilu mo wiyeten Ajara'ilu on hiɗen andi ɗum na inde malaikajo kono iɗen wolira noon fino famiren ko malakul mawti o wiyete on suka ɗon ari tawtidiri e malakul mawti ka annabi Dawuda neɓata suka on wayniti ɓay o yehi suka on no mari duuɓi nogay pet ko ɗum o mari ɓay o hucciti malakul mawti inni annabi Dawuda ko jatiguijo mani o inni o wi si o artiɗo ɗe balɗe ɗo waajo mo yo jogi to tawhid on o ɓeyda wakkilade fi dina aro e jitari Allah lajal makko ngal woɗɗa ka o mayata ɗon no heddanimo ka hoore leydi Allah ɗo balɗe 6
o aray ɗo ɗo e ɗum annabi dawuda inni hay kikiɗe ɗo no gasa o aray ɗo ñande o aray ka laaɓi tati o wiya so aroy kikiɗe min mi yahi miɗo jogii dossier ji makko ɗin maayigol makko ngol e nder balɗe jeego nani ta yeetomo noon ɗum taƴinamo reedu kono yeetomo yo wakkilano dewal suka o ngaroy kikiɗe annabi dawuda wiɗi non wo ɓeydu tinnade e dewal bani adama anda to mayitta ani wajorgol hikma quoi wonoy ha ɗen balɗe jeego feƴƴi annabi dawuda no sikka jatigi mum mayino woni balɗe jeeɗɗi jeetati jeenayyi suka o ngari ni assalamu aleyka ya nabiyallah annabi dawuda faala dogude o heɓi jiɓay ene malaikajo on falji ka mayɗo ngarti ɗan no wodi wiyano ɓen ɗo fotti e Sékou Touré Côte d'Ivoire ɓamde o maayi hakke ko Sékou hulano kon woɓɓe yiidu e Sékou Touré duuɓi nogay ɓawo ndo maayi ɗum ko penale noon man mata huna la yura huna mayɗo ɗo wo yiyetake ɗo ko nin Ibnu Mas'ud makiri mayɗo ɗo wo ko summa ila rabbikum tuhsharun kaka Allah fottoyte mayɗo ngari adna ɗo ko fenade laaɓude wonɗo wo wonɗo wolɗo ɗum qur'ana wi si on maayi summa ila rabbikum ka jawma moɗon tuhsharuna fottoy ton ko ton moɓodiroyte mayɗo aduna ko fenade no wayo wuruɗo lakara si wuruɗo wima mi yehi lakara mi arti o fenayi si mayɗo wima mi iwi lakara mi ari aduna o fenayi wona mayɗo noon ko wuruɗo annabi dawuda o heɓi iskal o heɓi jiɓaye malakul mawti kadi ɓay timmi balɗe sappo o miijiti o ari o wi accu nani miɗo wolanno jatigi an haala o taw sikkitolan joni yomi yaw mi yeetomo suka on ko gonga mo duwano mayide ka ñalande jeega ɓere kono mi yeetomo ko waɗi Allah firti o gandi ɗo laaɓay joni malakul mawti arti salmini inni assalamu aleykum assalamu aleyka ya nabiyallah tun annabi dawuda imi malayka watti faljude malakul mawti inni ko ɗum mi ari laɓɓintinagol a yafoto ko mi yetinoma jatigi ma ko balɗe jeego heddanimo aduna hande waɗi balɗe sappo e goɗɗum o mayari miɗa arde mi yeetoma ko Allah firti muyinoɗo si firti ombo waylantade mi yeetoma kadi ko waɗi ha Allah firti annabi dawuda no humpa no humporɗon ni no humpira ɗon ni ka annabi dawuda ini awa yeetolam o wi ñande timmuno balɗe jeego ñande o suka mayayno Allah andintinilan yahammo mi ari miɗo iwtiri ɓawo makko kono Allah no yeetilan no heddanimo popaliwa 50 fofeteɗi miɗo takko makko ɗon ha ngo gaynaɗi fofude wano guluje jeego yani popali mi waramo heddaki hay leer ko heddanimo e gurdam malakul mawti inni miɗo iwtiri ɓawo makko ma bakiyat lahu illa anfasun ma'duda juste des petites respirations ko heddanimo il va mourir dans quelque temps wo koye nder ɗum ɗon o suka fotti e torotoɗo wi baba ndaari coñci maɗi wattiɗa min mi ala ko mi watto baba no gaseɗa ñaami haari miɗo weela okkoran e ko Allah okkorma kon min kadi torotoɗo wi okkoran fi sabilillah wo suka on no watno doleke dow goo o itti on doleke o kitorotoɗon o ndaari ka jiifa makko himo marno o mbuuɗu jeego darahima dirhamuji jeego o ƴawni ɗin o wi torotoɗon ko ɗiɗo tu wonɗo torotoɗon jaɓi torotoɗo wi suka on razaqaka llahu jiwara dawuda fil janna wa atala llahu fi umrik mi toriki Allah hiɗa yiɗi annabi dawuda yo Allah arsike battidoygol e annabi dawuda ka aljanna mi toriki Allah yo juuti balɗe ma ɗen o wi ko gaynta duwade tawi no heddi popalo e seeɗa mi wubbi tun Allah wi la takbidu o tawaru tertomo tranquille ene malayka ala calcul a nanari duwa ko miskine on torani suka on kon malaikajo inni mi nani kono lajal makko ngal huuɓiti o wi Allah jaabi miskino on okkorama o wi yo Allah juuti balɗe o suka o wi yo Allah arsiku mo wondugol annabi dawuda mi windanimo ɗum kanko ka dawuda woni wo ka aljanna wona e takko ɗon o wi ko miskino o wi ko yo Allah juuti balɗe makko ɗen mi hersa e o miskino ɗo daroyade yeeso a yawmal qiyama hara mi jaabinanarimo o duwa mi jaabini mi juutini balɗe suka on mbuuɗu jeego ko okki miskino on kon mbuuɗu be mi waɗanimo duuɓi 10 wuureteɗi donc o wuura e duuɓi 80 gurdam makko la yamutunna hatta yabluganna 80 aman o mayatawa e ɓaari 80 ans mbuuɗu be ko duuɓi 10 donc mbuuɗu jeego on ko duuɓi jelu 90 duuɓi si tawti nogay ko wurno konko jelu
capanɗe jeetati ko ɗin o mayirta sabu won ɗum Allah waɗiri ɗum ɗo sabu moƴƴuki ke o waɗi kin wota goɗɗo noddu en e moƴƴere amen si wiyama fi sabilillahi golle ɗe juuli to hani woɓɓe go wiyoɓe he meɗen finance ude ɗum kono taw si imam on naaɗi darniri kuriya ka naɓo haqqil ma e mum si imam no faala henɗo fof ñaama si administrateur juuliɗe no faala henɗo fof o ñaama si wiyama aɗa okkore miskinɓe jonnu anniyo ko miskino on ɗa waɗande si goɗɗo ñaami haaju makko ton man amila salihan fali nafsihi man asaa fa alayha o waɗani hoore makko an waɗu fi Allah ko anni e ma on yettoyto nde yewta fi layyaji ɗin e ko waywa ɗum ko honɗum Allah wiwno o wi lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ka wona tew hewtata Allah wona ƴiiƴe haaju makko kanko Allah ko kulol makko ko waɗirɗa kon fi mum hadiseji ɗiɗi ɗe jantiɗen ɗen ƴeemum nani nela salam make nder oya hadis si tawi aljanna on si tawi suumaye on wi'i goo suumaye darike Allah uddite dambuɗe aljannaji ɗin ɗe udditatake ha juldandu Allah ferma dambuɗe giiteli ɗin giiteli ɗin udditatake ha ñande juldandu dambuɗe aljannaji ɗin uddite ɗe fermetake ha ka juldandu aljanna no mari dambuɗe jeetati yiite ngen no mari dambuɗe jeeɗɗi dambuɗe ɗen fof uddite giiteli ɗin fof ferme cheytanuji ɗin fof hende haɓɓe ko ɗum waɗi mo waɗi dernier samedi o wiyoyi Allah kanko ko cheytane waɗinnomo ɗum o fenayi par ce que ka suuma e daroto ɗon Allah tabaraka wa taala fermay cheytanuji ɗin ɗi ferme on tuman Allah ewno o yamira ewnotoɗo o wiya hey ko onon ko onon yaccotoɓe e moƴƴereji ɓeyde onon yaccotoɓe boneji pooɗa en zina en penale en drogo en e beere terte raɓɓinɗine ko ɗum Allah ewnoto o wiya hey lillahi utaqa'u minan nar Allah no mari e nder ndu lewru suuma e ɗo rinɗinteɓe ga e natugol yiite mo be yo wakkilo han o winde e on liste wona fof rinɗinte ko yoga joni noon ɓayi ko wonɗa resansirade ko fiya heɓu carte d'électeur si wiyama laamu ngu addi ñamete ko windotoɗa ko fiya heɓu awa wakkilo so tawi rinɗinteɓe ɓen ka Allah no windade wakkilo windoɗa miɗo yiɗi e windo e on liste rinɗinteɓe suuma e 2021 haray ko ɗum ɗo wonno khutba meɗen on ko yawti kon e leer wowa ɗon o yaafoto aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام برحمتك يا جود الأجودين اللهم آتك ركابنا من النار وآتك ركاب آبائنا وعلمائنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا بلادنا اللهم اصلح لنا إخواننا اللهم اصلح لنا أمراءنا ورؤساءنا يا أرحم الراحمين en toriki Allah yaltuɓe min ɓen fof yo Allah reynuɓe enen wonɓe nder gaɓen kadi Allah ɓeydan en hijab yo Allah fewnu yeesoɓe ɓen o moƴƴinaɓe waɗa ɓe yurmeteɓe yo Allah waɗu en ɗoftoteɓe ɓe fanniɓe yamirari yeddugol Allah yo Allah waɗu en yimɓe ɗoworoɓe qur'ana e sunna e gurdam muɗum o ƴettiten e dow muɗum mawɓe meɗen sincannoɓe en islam jibinen e ɗe dina kay yo Allah yoɓirɓe ɗum aljanna fuɗɗinoɓe nde ɗo miside e nde ɗo juulirde ñande tawi yimɓe ɗuuɗari faandi ɗo juulirde yo Allah waɗu min joddi maɓɓe aljanna mawɓe men fertinoɓe nokkure nden adi hodde e mayre en toriki Allah yo Allah waɗu hoɗande maɓɓe nden aljanna dariɓe fi juulirde nden ɓen fuu yo Allah windanɓe baraji darnanɓe Allah juulirde ɓe darnane kuɓeje ka aljanna ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم سلم وسلمنا وسلم بلادنا برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اقم الصلاه